Kaweregi weche mago mag siasa wadhi e kaunti namba 48 mano pinje maoko. Anyuola mar Benedict Kabiru Obila manolal e apedha kinde apedha e piny Haiti kwedo wach mar ni nyathigi nyalo bedo ni owito ngimane ka giwacho ne giyudo mana ote ni olal. Min Kabiru Jacinta Wanjiku wacho ni nomigi ote chieng' wuok tich ni wuodgi olal kendo chenro mar manye ne dhi nyime. Simfros Okinda nigi ler. Edala Benedict Kabiru e gweng' ma Thamanda Kikuyu. Winge mopongi mirima kod penjo mathoth rwako wang'. Dala riyo koro ka anyuola ni rito wach maler kowuok e tendo bila mapachoka bilal mar wuodgi kinde apedha mane gitimo e piny Haiti. Jana ndio nilipata ripoti kutoka kwa sub-county Kikuyu AP komanda. Kaniambia kijana yangu alienda mission, yeye alipotea na hajapatikana. Since yesterday nimekuwa nikiongea na yeye, tulikuwa tukizungumza na yeye, ananiambia bado wanamtafuta. Kalure kod anyuola ni thuolo mogik mane giloso gi Kabiru ne riko ikore mar dhi tich gotieno. Inode wacho ni mana sama chuok motelo ne lal mare, Kabiru nonyiewo miche mbui maoro ne pacho. Mimi mwenyewe mara ya mwisho niliongea na kijana ilikuwa Saturday. Kaniambia mama usijali, I'm coming. Even I want to go, nataka kukuja, I said to you. Kwa sababu mimi nakaa kwa rentals. Nitakuja, nataka kukuseto ukae mahali pazuri. Sasa tukaachana hivyo na tukaahidiana tutaongea. Nilikuwa nimemwambia ufa imekata haifanyi vizuri. Sasa kumbe ilikuwa ameorder ufa online na iron pasi. Niambia tu ni surprise. Lakini kufika nikapata yenyewe ni ufa amebai online na Kilimall imekuja hapa eka 5. Nikaichukua. Sasa ilikuwa ndio tuongee jana, sasa nimwambie vile kuko. Sasa unaona ndio tukakuja tukaambiwa amepotea. Kalo record gi Kabiru manetie buo bila marito tonge pachoka no morko tich mar dikelo kwe piny Haiti. Ananipea moyo, ananiambia si pabaya vile. Kwanza huwa ananiambia, anasema sisi ni wanoma. Huyo gaidi lazima tutamuua. Usiwahi kuwa na wasiwasi. But recently aliniambia walihamishwa, walikuwa wamefungua kampi ingine mahali ingine. Sasa ile kitu inaniudhu ni mambo ya mtandao. Mtandao bado wanajaza amekufa. He's not married. Sijui nini mambo mengi. So I'm urging naomba waachane na hiyo maneno kabisa mpaka mimi mwenyewe nipeane ruhusa ya mtu kusema kijana yangu amekufa. Or what I know, he's alive and he's alive. Kabiru nolal tok monjgi kinde mane gidhireso jowadgi mamoko manokwame alwora mar Point Sunday chieng' tich ang'wen. Matimore mana toko bila machielo yande tho dwe mokale piny Haiti. Simfros Okinda, Ramogi TV.